Dobar dan, evo danas ćemo ovdje kroz ovaj video proći prve vježbe iz Oracle Apexa. Tema je zapravo kreiranje tablice u bazi podataka. Znači Oracle Apex nam je low code platforma za razvoj aplikacija, temelji se zapravo na bazi podataka, znači vuče i forme i sve ostalo iz baze podataka, pa je u tom smislu prvo bitno da dobro kreiramo tablice, njihove veze, podatke nekakve u bazi podataka, da onda on može razumjeti i taj dio generirati. U vašim projektima vi ćete zapravo kreirati aplikaciju za posao koje ste odabrali. Mi smo radili na nekakvim primjerima, ali ako bi uzeli taj ERA model, bilo bi nam predugo, prekomplicirano za ovaj 1 sat laboratorijskih vježbi. Zbog toga, znači samo u ovom slučaju za laboratorijske vježbe, smo uzeli jedan pojednostavljeni model, to je ERA model o R1 računu. Znači R1 račun može biti na R1 računu više artikla, artikl može biti na više računa, pa zato ovdje imamo slabi entitet između stavku računa. Na R1 računu piše nam i kupac i piše i zaposlenik. I imamo jedinicu mjere kilogram, litra, metar ili nešto koje se veže uz sam artikl. Pa ćemo to danas napraviti kao prve vježbe, uvod, sve tablice i povezati međusobno te tablice u bazi. Idemo na Oracle Apex. Dio vezan uz kreiranje tablice i dio vezan uz bazu podataka nam je ovdje u novom dijelu SQL Workshop. Pa kliknemo na SQL Workshop. Imamo 3 načina na koje možemo kreirati bazu podataka. Prvi je Object Browser, to je grafički način. SQL Commands, da ručno pišemo SQL narudžbe, create table i slično, što ste učili na bazama podataka na predmetu prije. I SQL Script, da imamo gotovu skriptu koja generira, recimo ako nekakvom grafičkom alatu napravimo skicu baze i on nam prati SQL Script, onda možemo taj dio tu samo čitati. Odabrat ćemo ovo Object Browser kroz grafički način unos tih elemenata. Pa idemo na unos prve tablice. Moramo paziti, to već znate vjerojatno iz baza podataka, na redoslijed unosa tablica. Prvo unosimo one tablice koje nemaju vanjske ključeve, koje se ne pozivaju drugim elementima, znači koje ne trebaju druge tablice za to. Pa znači krenut ćemo sa kupac, zaposlenik i jedinicom mjere. Ovdje na ERA modelu su možda stavljeni naše znakove ČŽŠ i tak dalje i Oracle Apex u biti prihvaća te naše znakove ovdje kod kreiranja tablica, ali ima nekih problema kod aplikacije u nekim dijelovima. Tako da je najbolje da uvijek stavljamo samo naše znakove, znači bez naših, samo znakove engleske abecede, bez naših znakova, bez ČŽŠ i bez razmaka, tako da ćemo taj dio onda tu primijeniti i kod naziva tablica i kolona, da nemamo nikakvih problema kasnije. Pa evo, prvu tablicu stavit ćemo kupac. Dolje pišemo kolone, prva kolona nam je ID kupca. Data type stavit ćemo number. I to će nam biti primarni ključ, pa stavimo i not null i primary key. Pa idemo onda dodati dalje. Imamo naziv. Recimo da stavimo tip podatka varchar 2. Duljine recimo 20 nek bude. Pa onda imamo adresa. Varchar 2. Duljine 30. Nakon toga broj telefona. Stavit ćemo varchar 2. Duljina 20, tako da mogu biti ono plus 385 crtice, podijeljeno i slično što god nam već treba. I broj žiro računa. Žiro računa. Varchar 2. Duljine 20. I nakon toga create table. I tu nam se pokaže kreirana tablica, znači ovdje imamo prvo te kolone koje smo definirali. Imamo podatke, za sad je prazno pa nemamo ništa. I ovdje u constraints imamo, ako imamo nekakva ograničenja ili nekakve vanjske ključeve, u ovom slučaju nemamo, a u drugim slučajevima kad budemo imali onda ćemo tu taj dio dodavati, a o tom ćemo detaljnije kad dođemo
do tog dijela. Evo, sljedeća jednostavna tablica nam je zaposlenik, pa je kreiramo slično kao i ovo. Tables, koji ne vodi na table, da mi se otvori ovaj prozor za create table, za kreiranje tablice. Zaposlenik, imat će nam, opet ćemo staviti ID zaposlenika, isto nek bude neki number, neki broj, not now i primary key. Nakon toga ime i prezime, recimo varchar 2 miline 30 i kontakt telefon. Telefon varchar 2 duljine recimo 20 i create table. Dobro, isto smo kreirali. Imamo onda i jedinicu mjere. Tables, table, create table, jedinica mjere, ID, evo ga, ID jedinice mjere, bit će nam varchar 2, duljine 3, znači ono kg, m, kom, u tom smislu, i još će imati puni naziv jedinice mjere, varchar 2 duljine 20 i stavimo da je ovo ID jedinice mjere not null i primary key. Evo, može i tu create table, tu vidimo primary key i vidimo ove dva elementa koje imamo. Evo, sljedeći nam je artikl. Kod artikla ćemo imati ovdje tu prvi vanjski ključ. Znači ovo je tu na strani više kad imamo era model, onda nam ide vanjski ključ, ide na onu tablicu s kojoj je povezan i stavit ćemo ovdje isto onda još jedan dodatni element ID jedinice mjere koji je istog tipa kao i ovdje tu, da ćemo povezati tu. I još ćemo imati vrstu artikla, to će nam biti check constraint, bit će na samom da može biti jedan znak i to P, U ili M, to će nam označavati kasnije proizvod, usluga, moj materijal i to ćemo imati kao nekakav filter kasnije u aplikaciji. Pa idemo opet na tables, na kreiranje nove tablice. Ta tablica će nas zvati artikl. Imat će nam ID artikla. Isto ćemo staviti number, not now primary key. Imat će onda dalje naziv, varchar 2 duljine 20. Imat će vrstu artikla. To će nam onda biti onaj karakter duljine 1, znači samo jedan znak, ono još ćemo kasnije onda dodati P, U ili M u constraintima, ograničenjima. Znači ovdje sam da može biti jedan znak, onda ćemo točno odrediti koji je to znak. Imamo dalje jediničnu cijenu. Koristit ćemo number i stavit ćemo precision 10, scale 2. Znači ako se ovako stavi, kad je ovako na number bez ičega, onda je to običan prirodni broj, a kad stavimo precision i scale, onda je to precision znači 10 znamenaka ukupno, a ovo scale onda označava ovdje da imamo 2 decimalna mjesta. Imamo još vezu na jedinicu mjere, pa dodamo ID jedinice mjere. I taj onda, ta kolona mora biti tipa isto kao što je primarni ključ u jedinici mjere, znači to je varchar 2 duljine 3. I kliknemo na create table, tablica se kreira. I dodat ćemo sad ovdje tu ove elemente koje smo rekli, još ograničenja koje imamo, pa kliknemo na constraints. Idemo na create. Stavimo, imat ćemo dva nekakva ograničenja, pa prvo stavimo con1. Constraint type stavimo foreign key, onda nam pokazuje ove tu elemente. Delete behavior ostavit ćemo uvijek ovo disallow delete, to je klasično ponašanje referencijalnog integriteta, znači ako imamo nešto kao vanjski ključ, onda ne da to obrisati. Na koju kolonu ide? Na ID jedinicu mjere, referencira koju tablicu jedinice mjere i njezin primarni ključ, to je ovo ID jedinice mjere. I kliknemo apply. Trebao bi taj dio proći.
Dobro, evo, neka mu malo duže treba. Pa ćemo malo pričekati. Znači, osim toga imat ćemo još jedno ograničenje, a to je ono ograničenje na vrstu artikla, na taj constraint. U tom smislu ćemo reći, znači to nam je onaj znak duljine 1 vrsta artikla i stavit ćemo samo da vrijednosti mogu biti P, U ili M. Evo, ovo još traje. Evo, dobro, kreira je ovo, idemo na novi constraints, opet ovdje create, stavimo con 2, bit će check, bit će na kolonu vrsta artikla i stavit ćemo ovak in, zagrada i u jednostrukim navodnicima velikim svojima vrijednosti te koje ćemo staviti, znači veliko P, zarez, opet u jednostrukim navodnicima veliko U i zarez veliko M. Znači provjerimo in P, U ili M, check, ok. Dolje je SQL koji se izvršava i opet mu izgleda zbog nekog razloga ovdje malo duže treba. A s time smo gotovi artikul, evo vratit ću se tu, idemo samo sad na era model. Još nam je ostao jedan račun iz stavka računa. Ćemo kreirati tablicu ovo R1 račun, ona ima ID računa datum dospijeća. Ima dva vanjska ključa jer ovdje ima dva elementa na strani više. Jedno ima na kupac, pa ćemo dodati ID kupca i jedno na zaposlenika. I u konstraintsima ćemo dodati slično kao što smo sad, ta nekakva dva vanjska ključa. Vratimo se ovdje. Jer se ovaj dio vrti. Sad je gotovo, pa idemo na tables. Na ovo, na create table. I stavimo R1 račun. Imat će na sljedeće kolone. ID računa. Bez naših znakova se stavljamo. Not now primary key. Column. Imat će nam onda vezu, datum dospijeća prvo, datum dospijeća. To će nam biti date tip podataka. Onda imamo ID kupca. Number, jednom je takav i tam, i ID zaposlenika. ID zaposlenika, isto tip podataka, number. Idemo tu na create table i onda nam još preostaju vanjski ključevi, kojeg imamo ovdje u dijelu constraint, znači ovdje set on je kreirao, pa na constraints idemo create, con 1 i imamo opet dva vanjska ključa, constraint type foreign key, idemo na ID kupca, references table name na tablicu kupac, na njegov primarni ključ, a to je ID kupca. Imamo apply. Malo pričekamo da se generira taj dio. Znači, osim tog kupca imamo još i zaposlenika. Na isti način ćemo njega kreirati čim se ovo iskreira. Evo, se vrti. Iz nekog razloga dosta sporo. Ovo ide zbog veze ili zbog nešto na serveru. Znači, koristimo ovaj javno dostupni server jer nam je dobar, ali neka zna biti kad je nekakva veća navala, onda tu spori. Evo sad je taj dio riješio, pa idemo create na ovaj drugi constraint, isto foreign key. Ide nam na ID zaposlenika, na tablicu zaposlenik, na njegov primarni ključ, a to je ID zaposlenika. I tu se sad vrti, a mi idemo se vratiti na naš era model. Ostao nam je još samo jedna tablica i s time završavamo ovaj prvi dio oko kreiranja tablice u bazi podataka oko prvih vježbi oko Oracle Apexa. To je stavka računa, on ima količinu, to je slabi entitet. Ima dva vanjska ključa na račun i na artikl, pa ćemo njih dodati. A primarni ključ će biti zapravo kombinacija ta dva vanjska ključa. Znači primarni ključ će biti ID računa, ID artikla skupa. Dobro?
Ovo nam se još tu izvršava, pa da čekamo i onda kreiramo još i ovo zadnju tablicu stavka računa. I taj primani ključ koji će biti od dvije komponente, to ćemo jednostavno označiti tamo u ovoj prvoj tablici u kojoj se kreira element, te vanjske ključeve koje ćemo dodati na isti način kao i ovdje. U ovim prethodnim tablicama koje smo kreirali. Dobro, evo, malo duže trajalo, neko običajno. S ovim konstantovima nešto. Znači, ostala nam je stavka računa. Nećemo imati nekakav poseban ID stavke ili tako nešto, nego imamo količinu. Da ne kompliciramo, stavit ćemo samo cijeli broj. Mogu biti neko decimalno, ali recimo da nam je dosta tako, da ne kompliciramo. Imamo onda ID računa, to će nam isto biti number, ispadat će u primary key, i ID artikla, samo ćemo i ovdje dodati da je on not now i primary key, sad onda ta dva elementa čine taj primarni ključ. Aha, nisam ovdje data type, ili sam slučajno, nisam kliknuo ovo preskočio, pa još jednom, create table, i još nam trebaju ova dva vanjska ključa, idemo na create, kon 1, foreign key, prvi je na ID računa, na tablicu R1 račun, na njegov ID računa. Evo, ovo ostaje sve kako i do sad, apply, i malo pričekamo kao što je do sad. Malo taj dio pričekamo. I onda moramo još kreirati za ovaj drugi vanjski ključ, a to je na artikle. Iz nekog razloga dosta dugo treba za ovaj constraint, za to ograničenje. Evo idemo ovo zadnje. Znači stavimo 2, da bude različito ono prvo, foreign key, ID artikla, na tablicu artikla, na njegov ID artikla. Evo, to bi bilo to za prve vježbe. Time smo kreirali sve ove tablice za početnu bazu podataka. Sljedeći put ćemo na vježbama prvo unijeti nekakve podatke i onda generirati početnu aplikaciju i pokazati kako se generiraju najjednostavnije forme koje nemaju nekakve veze na druge forme.